Vuhaxi bya mahungu ya SABC TWI kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Holobye wa dyondzo a hoyozela machudeni lava paseke swikambelo swa matriki hi swinyeletani. A hi swi koti ku nghenisa mali why because la ku va kha ku tsakama vanhu a va tshami ka tsakama and then swi tlhelisa ndhawu. Timpfula ta matimba ti onha ka tindhawu ta Limpopo na Mpumalanga. He has broken loose here. There's a good ball into the penalty box. Look at that! Unbelievable pass to Mo Salah. Mo Salah. Kasi ka mitlangu ku lo sala ntsena munhu wa swipano eka mphikizano wa AFCON eMorocco. Magana tlhela hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 riperile. Holobye wa dyondzo Siviwe Gwarube u hoyozele no xixima machudeni ya ka matric lava nga tirha kahle ku tlula hinkwavo eka swikolo swa mfumo laha tikweni. Holobye u dye swakudya swo fihlula kumbe breakfast na machudeni lama eRandburg eJoni. U byele machudeni leswaku laha n'wana a humaka kona kumbe muti loyi a nga tswariwa ka wona a swi fanelangi ku n'wi sivela ku humelela evuton'wini. Gwarube u tshike leswaku dyondzo hi yo xikomu xo hlakulela ndlela yo yisa eka vumundzuku byo vangama. The pursuit of excellence in the act of giving your best. There's dignity and there's purpose, and yes, there's happiness. And so that's why the story for me matters today, because every learner, all of you that we are celebrating this morning, knows something about pushing a boulder up a hill, about late nights, early morning, setbacks, the pressure, self-doubt, the quiet decision again and again to keep going. And so today we gather not just to celebrate the summit you have reached, but the pursuit of excellence that brought you here. I'm feeling quite overwhelmed. I feel a mixture of emotions. I'm proud, I'm happy, but I'm also still in shock because I wasn't expecting to be here today. I would say maybe some health challenges, because during my examinations I had a lot of days where I was in pain, and even when I went to write sometimes I was also in pain, but I still made it, so I'm really proud of myself for persevering through all of that. Ya la tlhelo kwalomu ka magidi madzana nkaye wa machudeni va tsale swikambelo swa ka matriki naswona va yimele mbuyelo lowu nga tivisiwa hi Holobye Gwarube ku nga ri khale wona madyambu lama. Holobye Gwarube u tlhela khensa vatswari eka ku tiyimisela no tinyiketela ka vona ku tiyisa leswaku vana va pasa exikolweni. The parents and guardians in the room, today also belongs to you, as much as it belongs to your children. Behind every single high-achieving learner is a home that made sacrifices, a home that chose discipline over comfort, that chose encouragement over despair. You carried emotional and financial and psychological weight so that your children could focus on their learning. You pushed your own boulders, sometimes silently, sometimes exhausted, often without recognition. And so for today, I want to say we recognize the efforts of our parents and our guardians in the success of their children. Kasi sweswi ya TWI kona eRandburg laha mbuyelo wa ka matric ku nga ta tivisa kona ximfumo madyambu lama hi Holobye Siviwe Gwarube. Kona hi kuma mutirhikulori Tsitsi Valoyi mi khomele yini riperile. Mabunda ingeni rangani ku khensa ku siriwa nkarhi hi le Randburg laha mahlo hinkwawo ya nga le ka Holobye wa dyondzo Siviwe Gwarube la a nga langutile ku ri u ta tivisa mbuyelo wa vadyondzi va ka matric wa 2025 kasi namuntlha la nga kona ni na muchudeni lo a humaka exikolweni xa Rivoni kusuka kwele elemu xikolo xa lexi tivaka School for the Blind
lana hela ku nga un'wana wa vachudeni lava va nga kota ku fikelela mbuyelo wa le henhla swinene hi swin'wana swa swinyeletano leswi nga na swona exifundzeninkulu xa Limpopo kasi hala tlhelo na Hendrik Makaneta ku nga tiveka ku tani activist ya dyondzo na yena u ta hi nyikela mavonelo ya yena kambe sweswiwani i ri ni rhanga ni burisana na muchudeni ku nga Tibatso ku njhani njhani se na hi pfuke hlamusela leswaku u titwa njhani hi mbuyelo u fela ku va u hlawuriwe tani un'wana wa ti top student ta la Afrika-Dzonga ntwa ntsaki ku dlaya na ku chuwa nchuweni mara ya ntsakini i khale ni lava ku fika la ve ni fikini namuntlha ni la ni tshame na vun'wini u nga hi hlamusela leswaku hi mintlhontlho kumbe ti-challenges leti u nga va na tona loko karhi u lulamisela ti-exam ta 2025 ti-challenges leti ni ve na toho i ve ta ku fana na lack of resources maka ku ti-resources ta people with disability ta durha so tin'wana ta ku ha ti kona le xikolweni so mina I face a lot of challenges especially when it comes to those ones of lack of resources kuma ku tibuku tin'wana a ti kona and yeah but some other challenges was nothing that I couldn't handle so yini lexi u nga tsundzuxaku vana van'wani lava nga le ka xiyimo lexi u nga le ka xona yini lexi nga va encourage ku xona ku ri va xi endla ku ri va fikelela ti-result to fanele to wena u nga kota ku ti fikelela ni ta va byela ku va investa ka education ka dyondzo education is power nothing beats education ta va byela nakambe ku va fanele va ti byela loko va lava swilo va ti byela va nga yimeli ku un'wana a ta ka vona va fanele va ti byela va swi endla va ti tshemba na ku ti tshemba if va na problem va ya ka vanhu va ku va swi tiva ku va kota ku kuma pfuniwa yes so mbuyela swi vona ku ri u humele u sasekile so kusuka la ku yiwa kwi a ni la ku dyondza le ka University of Johannesburg ni la ku dyondza business management okay no hi ku navela minkateko Tibatso ka tidyondzo ta wena wa u tisa mahlweni tatana Hendrik Makaneta kusuka ba activities ta dyondzo mi tsakile mbuyelo hi tsakile ku ya hi mukhuva lowu va nga ti dyondza hi wona ende vile na ti-top students ta hina va wishela the best ehleketa ku ri va vuyi va veka effort ngopfu loko hi karhi hi fambafamba la tikweni la van'wani va vona a hi va vona ku ri na hi mugqivela a va kota ku ya xikolweni van'wani a va ya na hi sonta ku ri va sacrifice nkarhi wa vona wo tala va focus aka dyondzo ibile hi khensa na vatswari ku ri na vona vatswari lava va nyike vana lava support leyi lavekaka ku tala ka vona a va nga ha va nyiki mintirho ya le makaya ku ri va focus aka yona a va nyike chance ya ku ri va focus aka tibuku ta vona va kota ku hlaya ene sweswo swa hi tsakisa ngopfu ku ri ingaku va nga yimela tiko ra hina ri kota ku humela mahlweni va va ti-leadera ta hina ta tiko leriwani bika mundzuku bya vona byi saseka mi vona ku ri yini lexi nga endliwaka ku antswisiwa xiyimo xa dyondzo kumbe the level of education leyi nga na yona la South Africa xiyimo xa dyondzo ya hina xi lava ku ri ku ya hi mukhuva lowu va nga vuya va tshembisa hi kona mi ta tsundzuka ku ri hi 2010 cabinet ya hina ya mfumo wa hina va vuyi va ku education yi ta va apex priority so sweswo swi vula ku ri loko education yi ri apex priority swi vula ku ri na timali a ti vonaki ti tisiwa aka education a swi tiva ku ri ku ve na mhaka leya ya ti-austerity measures la ku nga va na ti-budget cuts ivi mali va yi hunguta na education na yona yi va affected hi leswi va vulaku hi swona ku ri ti-resources tin'wana a va nga ri na tona so hi nga tsaka loko ho vona ku ya mahlweni president na minister wa finance va languta mhaka leyi ya ku ri budget leyi ya Department of Basic Education va yi kurisanyana ku ri la swikolo ku nga na ti-overcrowding mhaka yaleyo yi hela vana va kota ku ti dyondza kahle
va kota ku attendiwa kahle hi mathichera ku ri loko vana va nghena va tele etlilasini yin'we teacher a nga koti ku ri a nga va attenda hinkwavo ka vona so xexo hi xin'wana lexi hi hluphaku hina hi nga la ka education. Okay, no, a khensa ku sirwa nkarhi Mabunda loko ha ri kwala Randburg loko hi fika lawani hi voni leswaku a ku ri ni nhlanyana intsongo mali yi nga ta ku na xandla ya swirho swa swa swirho leswi swi kombisa ku vula leswaku a swi tsakisiwi hi 30% ya nhlayo ya pass rate leyi tirhisiwaka kambe a va nga talangi ntsena lexin'wana lexi holobye nga ta xi langutela ka yena namuntlha hikuva leswaku a tsundzuxa machudeni leswaku va nga landza statement swa vona eka swikolo leswi va dyondza swona kumbe ka tisenthara leti va nga tsalela eka tona ku vona leswaku mbuyelo wa vona u tshamise kwini tintampiswani hi tlhelela a studio Kensel Mabunda. Kensile Khalanga itsitsi va loyi ntirhikulori a ta ka hina tweak soka Randburg laha mbuyelo wa machudeni ya ka matric lava nga tsala swikambelo swa vona level leri nga hela u nga ta tivisiwa holobye wa dyondzo tiko hinkwaro Mani Siviwe Gwarube. Kasi nhlayo ya machudeni ya ka matric lava nga pasa eswikolweni swi nga riki swa mfumo ti-private school lava tsalaka swikambelo swa IEB yi ehansi. Nhlayo lava nga pasa yi ehansi switsongo ku ya eka 98.31% kusuka eka 98.47% eka lembe leriya ra 2024 ku tlula magidi 17 machudeni va tsale swikambelo swa IEB lembe leri nga hela ra 2025. I'm feeling good. I think it's great that I passed, and I think I'm looking forward for the opportunity of going to university. I think that's also, it's not just about your matric results, but also where you go from here and where you'll be 10 years from now, 20 years from now. So I think, it's one thing, but, we're looking in the future. I did apply overseas, UK or US, and I don't know, it's just we'll see from here. Hopefully I get in, yeah. I think, well, firstly, this experience, it is very nerve-wracking. I'm petrified for these marks to be released, but I know that I put in the preparation and I am confident that I will do myself proud and my school proud. And from here, I'm joining the University of Stellenbosch to study a Bachelor of Engineering in Industrial Engineering. And I'm very excited to explore the beauty of Stellenbosch and to explore this new level of independence after school. Kasi mutiwa dyondzo Professor Mary Metcalf u ri i swa nkoka ku va tiyunivhesiti na tikholeji ti vulavurisana na vathori kumbe tikhampani ku tiva leswaku hi tihi tidyondzo leti lavekaka emintirhweni. U ri leswi swi ta sivela ku va vana va pasisa xikolo kambe va hetelela va lo tshama ekaya. This group of learners, if we look at the COVID years, they were almost least affected. They were mostly impacted in grade 7 and in grade 5, lost most of grade 5. So we've seen over the last few years that COVID hasn't had as negative impact as expected, not because it wasn't serious, but because of the efforts of learners and their families. And I really liked what the Minister said to the successful learners or the high-achieving learners this morning, that what they've achieved with the support of their family. So as we now have to say, how do you move forward? It's a question of critically having families working with learners, encouraging them, helping them deal with disappointment. It's a very important time in the life of a family. Loko mavhengele tswara vhiki leri nga hela ra ha ya mahlweni tindhawini ta le Cape. Tshama na hina. Malonga mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga holobye wa dyondzo Siviwe Gwarube u hoyozele no xixima machudeni ka matric lava nga tirha kahle ku tlula hinkwavo eka swikolo swa mfumo laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Holobye u ta tivisa ximfumo mbuyelo wa ka matric wa tiko madyambu wona lama eka SABC 1 kusukela awara ya 6.
vaxavisi va swimawusa eGiyani va onhakeriwe ngopfu hikwalaho ka maxelo yo biha endhawini liya. Mpfula yi vikiwa ku va yi ne swinene kona eGiyani na muganga Akelani ku katsa Siyandani, ka Homu, A14, ka Nghobe na tindhawu tin'wana. Hofisi ya maxelo ya tiko yi humese swilemukiso swa maxelo lama yo biha ya makhukhula na le tindhawini tin'wana ta xifundzankulu xa Limpopo ku katsa Tzaneen, Phalaborwa na Thohoyandou. Vaaki va lemuxiwa ku va na vuxiyaxiya loko va ri ehandle na le magondzweni. Va swimawusa eGiyani va ri mpfula hi yona va yi tsakela, kambe loko yi nyanya hi ndlela leyi yi va onhela xinkwa. A hi swi koti ku nghenisa mali why because la ku va kha ku tsakama vanhu a va tshami ka tsakama, and then swi hi tlhelisa ndzhaku ku xitoko hi va hi nga ri hava, hi waste xitoko hi ku xitoko lexiya hi va ku hi xi xavini a xa ha vuyeli vutshan'wini hi mhaka ku mali va yi nga nghenangi hi siku rero. A swi le ku endleni swi endla ku va nga ri ku xaveni ku fana na sweswi a va le ku xaveni no ti tshamela ni ku a ni tivi kumbe swi ta lulama a ni swi tivi. Mpfula yi na so a swi fanele swi endle swona mani mabindzu ma fambi mani, so ma ho hlupheka so fana mpfula yi yima hinkwawo ta kota ku xavisa vanhu na swin'wana na swin'wana. Ritswa leri nga sungula vhiki leri nga hela ra ha ya emahlweni eWestern Cape. Hambiswiritano va xitimandzilo va ri va swi kotile ku lawula ritswa etindhawini tin'wana ta xifundzankulu lexiya. Ritswa ri hise ndhawu yo anama na mpfhuka wo leha 50 wa tikhilomitara. Holobye wa mfumo wa miganga eWestern Cape Anthony Brendel u ri u tsakisa hi ku a ku na loyi a nga dlawa eka ndzilo. Tindlu timbirhi ni teretere xikan'we ni switirhisiwa swa gezi ni mati swi onhakile. It was a tough and difficult week, and it's weeks like this then you can see that your the money that you spent in training and in equipment over the last 15 years pay off. So we're very glad that we've done that. I'm very thankful for all our partners working for fire, Cape Nature, the private fire associations. Everybody jumped in to help to protect this province. So we're very grateful for that. If you deal with fires of 17,000 hectares with 80 kilometers of wind behind it, Stanford fires with 70 kilometers per hour wind, fire stretch over 40,000 hectares, then you will always be in trouble. So how you manage that, up to now we're very grateful that we haven't lost a life. Ndzilo wu sungule hi Ravunharhu vhiki leri nga hundza laha wu nga onha kwalomu ka 2,000 wa tihekitara, nakona sweswi ku tshe ku tlula 17,000 wa tihekitara. And going forward, we need to understand that circumstances has changed. The rural interface with neighborhoods is something that we will need to work out how we're going to manage it going forward. We will need to have a focus on our fire breaks, on alien vegetation clearing, those kind of things. And then also where we need maybe different kind of equipment like 35,000 litre tankers from which you can operate, because sometimes your turnaround time is too long. We know that if we can put out the fire the first hour, then you don't have to deal later on with runaway fires. Kwalomu ka 200 vatirhi va switimela ndzilo van'wapurasini swirho swa vaaki va pfunete ku timela malangavi. Nakona nguva ya ritswa ku vuriwa leswaku yi hatle yi sungula hi Ndzhati. Vandla ra MK ri suse mpi yakhe Limba eka vukhomi bya nkwama. Colleen Makhuvele na yena u susiwile tanihi murhangeri wa vandla ePalamende. Xirho xa Palamende xa MK Party, Brian Molefe, hi yena mukhoma nkwama lowuntshwa. Xin'wana xirho xa Palamende eka huvo ya swifundzakulu Mabatho Mokoena Zondi, hi yena nga ta teka xitulu lexi sukeleke hi Mani Makhuvele. Mali ya kaya randi yi tilerile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 16.39 rand, pound 22.06 rand, euro i 19.14 rand, kasi pula ya tiko Akelana Botswana i 1.14 rand. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. $597 a ounce, platinum at $2,322 a ounce, kasi nxavo wa oil and base $63.13 imphongolo rin'we.
ku lo sala swipano swa mune ntsena eka mphikizano wa AFCON lowu nga eMorocco. Ti-semifinal ti ta sungula kumbe ti ta va kona wa vunharhu lava rhurhela va mphikizano Morocco va nga cegiwa na Nigeria loko Gibita yi ta ombana na xipano xa tiko ra Senegal. Egypt va hete norho wa tingwazi ta mphikizano Ivory Coast wo sirhelela xidlodlo xa vona. Egypt va hlule hi tigolo tinharhu eka timbirhi eka ntlangu wa ti-quarter final hi Mugqivela eAgadir. Mutlangi wa le mahlweni wa Liverpool Mohamed Salah u hise golo ya yena ya vumune ya mphikizano. Vakipita va ta lava ku tirhiseta endzhaku ko hluriwa eka ti-final ta 2021 hi Senegal eYaounde, naswona Salah wa 33 wa malembe hi vukhale u ri va talwa hi tindlela hinkwato erivaleni ra mitlangu. I'm always give it all for my country, and I think I've been here for 13, 14 years, and I have some like different groups every time or every few years. But I always try to give my experience to the young players and show them that they can, if they fight hard and they fight with their heart and soul, they can achieve a big thing. I think that's our strength right now, because you play against many teams. They really play good football and they play in Europe, which make their life easier. Eka ntlangu wun'wana wa ti-semifinal, Nigeria va ta fanela ku langutana na ntshungu wa vaseketeri va Morocco eRabat. Nigeria lava nga tsandzeka ku fikelela ku ya eka khapu ya misava tin'hweti timbirhi leti nga hundza va fikelela ti-semifinal ta vona ra vu 17 eka 20 wa mimphikizano leyi va nga yi fikelela loko va hlula Algeria tigolo timbirhi eka tandza. Vatlangi va le mahlweni Victor Osimhen na Ako Adams va huwise eka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu. Mutlangi wa Galatasaray hi wun'wana wa vatlangi lava phikizanaka sagwadi ra mutlangi loyi a nga huwisa tigolo ta le henhla. U huwise mune wa tigolo eka ntlhanu wa mitlangu. U le ndzhaku ka Brahim Diaz wa Morocco loyi a nga huwisa ntlhanu wa tigolo eka ntlhanu wa mitlangu. Osimhen u ri u le ku tirheni hi matimba ku pfuna tiko ra hinkwavo. I'm so much confidence in the way I play with the help of my teammates, of course, and I think for me it's not about the goals, it's not about the assists, it's just about to win something with this squad, and I think we are on the right path, which is not going to be easy, but of course I think from the last AFCON to this one, I think I've upgraded a lot, even as a player and as a man, and the big confidence is there, so I'm just trying to do my bit for the team and try to help the team. Mitlangu ya ti-semifinal yi ta tlangiwa hi nkarhi wa Afrika-Dzonga wa awara ya 7:10 nimadyambu. Hi ndlela va ka hina mahungu lama ma khomelaka ka siku ra namuntlha, xipiko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Vusa Mabundza, ripereni.